twongeye kubasuhuza abakunzi ba radiyo televiziyo n'uriya mashariki. Tubazaniye amakuru yo muri iri joro ajyanye n'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane biriya bice bya Kivu y'Amajyepfo, aho muri iri joro ryo ku itariki 7 rishyira ku itariki 8 z'ukwa gatanu, hagana mu masaa 3 y'ijoro humvikanye amasasu aremereye cyane ahitwa Kavimvira, ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko nanone hegereye cyane cyane umupaka n'u Burundi, ahagana ahitwa mu Gatumba. Sindi jyenyine rero, ndi kumwe na Mushakamba. Amahoro Mushakamba. Ntama wiriwe umeze neza? Wiriwe Mushakamba, namwe muraho? Natwe turaho, turaye Kavimvira. Turaye Kavimvira, ku batahazi ni hagati y'u Burundi na Kongo, ni ku mupaka. Ubwo ni ukuvuga ni ahantu hateganye na Gatumba yo mu Burundi. Ubundi buryo twabarangira neza, Yego, ni wo mupaka uhuza Burundi na Kongo, Uvira, kuri hariya Uvira. yego, Nk'uko tuvuga ngo Grande Barriere, Petite Barriere, Cyara Corniche, na hariya ni Kavimvira. Kavimvira iyo yivuyeho wambuka ujya mu Gatumba mu Burundi. Kavimvira rero ngo umuriro kwaka, amabombe ni amabombe, amasasu ni amasasu, Amasasu ni amasasu, ariko aya masasu bishobora kuba Abarundi bayihishe inyuma. ngo Umurundi yaba biri inyuma. ngo Uvira yamubanye nini cyane, iri kungana n'umugabane. Abashaka uburyo yigenda akagenza ikigongogongo kugeza yinjiye hariya mu... ari kugenda bebera yububa, arububa rwose, ariko wazarenda ihagaze ikamubona ikamurasa. ubundi ntambara ikarota. ahantu mbona Abarundi bazahashirira iyi Kavimvira, Abarundi bazayambuka bazaba ari abarame. Gusa nanone ngo n'intare zishobora kujya zirabafata ikintu zikisubirirayo, zirabakubita nabo bakikubita. Yego, ko zibakubise nabo barikubita, zabakubita nabo bakikubita, nuko nguko bimeze. Yego. Ngaho rero twiyumvira uko umuriro uri kwaka, abantu batagira ngo reka tubyumve. Yego. Abantu bashobora kugira ngo turabeshya, kandi ni ibintu byo mu kanya, byarimo biba saa 3, mu masaa 3 saa 4 z'ijoro rwose. Wenda niba bagize amahirwe bimaze guhosha, cyangwa se wenda birakomeje, abasanga ari nabwo bigiye gushyuha kurushaho. nabyo birashoboka. Reka tubumve rero. Yego. Dufite audio zitandukanye kugira ngo tuzumve dukurikiranije, twumve ibirimo. Turajya twumva imwe imwe. Yego. Bonjour ndani ya groupe. Bonjour kabisa. Wakara wamepita wengi kabisa. Mwenzetu anasema hapa ni kweli, wamevuka huku Mulama, wamepita chini ya nyumba zetu, tumewaona kisha wanapita wengi. Aha rero hariya ntabwo bajya bavuga ngo RCM 23, bavuga ngo ni wa Muyomba, cyangwa bajya ngo wa Grani, wa Tipe, bareba Bwana, nuko babita. Ahangaha rero uyu nguyu arimo araburira abantu babo ngo batambutse, banyuze hano munsi y'ingo zacu, twababonye ni benshi, bavuga b'abatipe, bavuga mu 23 ya Mshatu kwenda Rwaramba. Inawezekana wanaenda Kwizini, na walikuwa kule yule walipanda Buhanga disha, na pengine wanatuambia kile wengine walishafika kule chini kwa kule kumoto ya nani, ile moto sio ya nani, ile ya aravuga inzira banyuze ngo bagenda bajya ku ruganda. Audio ivuga ukuntu bamanutse ejo,
bamanuka bajya ku ruganda rero ngo Imana ibafashe ngo ko baje urumva kiriya gice cya Uvira bafite ubwoba kirumvikana cyane ariko noneho barabarasa nabo bakirasa mushaka wumve yego iyo ni isasu numvaga isasu yanyuzamo rigaceceka uraryumva ndaryumva neza cyane urumva umuriro aho rero birimo birabera aho bita Kavimvira iyo ni Kavimvira iri kwaka ubu wa mugabo wo hakurya y'Akanyaru ntiyiruka ubwo tubarasiye ubu arahungirayo noneho nanjye ubu arasinzira arahungira mu Kavimvira amasasu arimo ararira isaa 3 ni mu kanya ni mu village ya Nyamukangaza Kiadi ngo ni mu rusisiro cyangwa mu mudugudu wa Nyamukangaza ariya muri Kavimvira pour la précision pale kumaiya moto ati ni hamwe kuri ku Mashyuza ubwo abaza Amashyuza ari muri kariya gace barahumva kilima ya Mayamoto unakuwa ku musozi wo ku Mashyuza position ya Wazalendo ati haba ibirindiro by'Abazalendo inakuwa kapani alors ça il m'a dit 19h30 20h ati amasaha rero saa 1:30 saa 2 FRDC inataka kudeploy donc il va ba FRDC baende kufikia na opposition sai rero FRDC yafasha abasirikare bayo irabajyana ijya kubashyirayo ngo nabo bashyireho ibirindiro bale yulu ya Mayamoto hamwe ruguru ya Mashyuza Wazalendo walikuwa surpris ndio wanareashire wanakatalia Wazalendo wanakatalia FRDC Abazalendo rero babonye ko FRDC ije kwashira ibirindiro Abazalendo baranga niko rero kurasa kuri FRDC hakuna deployment inaweza kuwa msimu ile maishanje rero ati bababwira ko batashobora kuhazana abasirikare mu ijuru ya masire yeiko bandiza ba donc Bazalendo banakatalia FRDC kufanya ile deployment usiku rero imirwano yubuye ityo nayo amasasu mwumva Abazalendo bangiye FRDC kuhashyira ibirindiro mu ijoro ati ibindi turabimenya mu gitondo umusasu ararira ikibazo cy'amasasu ubu atumye wa mujenerali wo hakurya ya Tanganyika
arara munsi y'ameza ya biro. uko bimeze Mushakamba none ubu neva arayate bagomba kugira ubwoba. rero amwe mu makuru dufite Yego. tuyita amakuru y'ukuri kuhari. Yego. nubwo wenda n'ibyo bariya bavuze nabyo bishoboka. Yego. ariko hariya Kavimvira. Yego. nuko hari abarundi barimo bagenda ikinyumanyuma nk'uko babivugaga bishakira inzira kugira nibagera iwabo bahindukire ntibongere kugenda ikinyumanyuma. Yego. bishakira inzira barimo bagenda bisubirira inyuma. muribuka twabibabwiye tuti abarundi batangiye kugenda begera imipaka y'iwabo. Yego. babonye rero izo wazarendo ziti ntabwo mugomba kudusiga ku rugamba twenyine. barabatangiye wazarendo ziti turi ati nimusubire ku rugamba cyangwa se tubamene. amasasu avuga. wazarendo rero buriya niba ari kubera ibyo banywa mu wazarendo avuga ashyira mu bikorwa. yavuga urusasu rwasohotse. ubundi bararasana umuriro uraka. ubu rero ntabwo turamenya bahaguye ngo bangane iki, ariko buriya mu gitondo turaba tubamenye kuko ibyo byo kuvuga ngo kuzana abasirikare. Yego. simbibona nk'ibyari gutuma habaho kurasana bingana kuriya n'amabomba akazamo. Yego. ntibari kubura uko bumvikana kuko n'ubundi bakorera bafite sebuja umwe. Yego. n'ubundi barabana n'igihe barwanye nabwo baracecetse. Yego. ubwo rero ikibazo gihari ni icyo ngicyo. Yego. ni umuhungu wa Neva washaka gusanga sebuja. Yego. abandi bati urajya hehe? urajya he baguhawe n'amafaranga ko wahembwe urajya hehe? ni muhembwe mubye. iyi ntambara rero abahungu ba Neva bishoyemo mbabona irimo igenda ibananira gake gake. intambara rwose zabasigira ibara. uko niko umuriro waje kwaka. wapfetereye gusa intare nazo. Yego. zigenda ziba ziri aho hafi zibareba. zinyura mu kirere ubundi zigakubita nk'inkuba. ayo bigira yose ziba zibareba. uribuka ibyabereye mu misozi yo mu bijombo kandi iri hejuru ya Uvira. Yego. arega no kuba bikurikiranye nabyo hari icyo bisobanuye. wagira ngo hari aho bitabereye na Nyangezi byarabaye. hariya hose byarabaye. urabyibuka Ikavumu byarabaye. urabyibuka hahandi hafi ikiyaga nihe harya hariya muri Karehe. Karehe hafi y'ikiyaga. ni ahubwo ahandi hantu byabaye cyane vuba. Yego. muri Rubero kuri kiriya kiyaga bya Bunyasenge. hari n'ibindi bibagiwe hariya hagati ya Karehe na Kabare. naho byarabaye. maze rero hariya. Yego. hari ibintu tugomba guhuza buriya tujye duhuza amakuru. Yego. ejo abamajoro twarababonye ndetse n'uyu munsi imirambo igaragara. n'abakapiteni. yego n'abakapiteni kandi muri bo hakabamo n'abarundi. Yego. Makanaki bamurasanye n'undi n'ingirwa generale y'imbonerakure. y'imbonerakure oya. hari n'undi wari umu FDLR akaba FARDC akaba mu mayimayi byose ngira ngo uwo nguwo ni mu bijombo. ya misozi iri hejuru.
twavuze tubivuga abantu bakagira ngo ni urwenya dutera ariko uwo mugabo yari imbera byose. Yego. Ubwo rero Makanaki niyo mbonerakure n'ibyo abo barundi baboneye mu bijombo. Yego. Byatumye bamwe bavuga bati tugende ikinyumanyuma. Yego. Kuko biragoye kumva intambara n'amasasu muri Uvira yegera Uburundi. Hariya ni ku mupaka mushaka. Yego, atari Uvira yegera ibice birimo intare. Kavimvira uba wambuka ujya i Burundi. Niba atari Uvira igana Bijomba akaba atari Uvira igana Kiriba. Yego. Nawe wumva icyatumye isasu rivugira muri Uvira ya Kavimvira. Ubu barimo baragenda barabarasa umugenda. Aha ni isasu rivuga Bujumbura bakarara badasinziye. Ubu bari muri panike. Yego. Panike iri Bujumbura iruta iri muri Uvira. Hari igihe bazajya baba badasinzira Bujumbura ubu byatangiye. Niko byifashe rwose. Ibintu ntabwo byoroshye. Amasasu niba yegereye umupaka urumva ko mu by'ukuri Uburundi nabwo buriya buba bwatangiye gusogongera kuri wa muriro bwenyegeje. Yego. Birumvikana. Uva Kavimvira winjira muri Gatumba. Uba wambutse uvuye muri Kongo. Yego. Rero niba amasasu yatangiye kuvugira aho ngaho Uburundi nabwo bwakenyera. Uko bavuze ko ngo ibice byose bizafatwa batazabibabaza. N'Uburundi bufashwe ntabwo bababaza uretse ko ntabwo iyo ntego ntayirimo. Gusa kereka bazishotoye ariko ubundi ngira ngo ntabwo. Yego. Ko ni iwabo bashaka iwabo ntabwo bashaka mu kindi gihugu. ngira ngo wiboneye amafoto. Buriya icyiza ni uko abanyekongo batugirira neza bakagaragaza amafoto cyane. Uribuka bifata amavideo ngo baje ku rugamba bari kurira imodoka indege i Kinshasa. Igihe bageraga i Goma hari none ayo mavideo yahujwe n'andi ejo bundi batashye. hari abaje b'abakomando bamwe bitahiku bageze i Goma bari bakirwanira muri biriya bice bya ruguru ahagana Rumangabo. Barangijeho ngo bakajya baririmba ngo tukokota Rwanda, ngo tuzinjira mu Rwanda. Batumye kurwanira igihugu cyabo ngo baje kwinjira mu Rwanda. None abari baje kwinjira mu Rwanda bari gusubizwa Kinshasa na Croix Rouge. Oya, bamwe babaye ifumbire, abo ngabo ni abagize amahirwe. Abarokotse bari gusubizwa Kinshasa na Croix Rouge. Uwaje yambaye igisirikare akamba uribuka ko bamwe bapfaga. Hariya mu Isake habaye intambara ikaba handi, bamwe barapfaga bakamara nk'ibyumweru 2-3 hafi ukwezi badashyinguye. Yego. Bari ku musozi. Ngira ngo urabyibuka. Ndabyibuka cyane. Uwaje yambaye igisirikare, amantibare n'ibindi yasubiye yahetse udufurumba. Hari umugabo nawe hari n'uwabonye ahetse akamatera. Hari uwahunze atwaye agasashe. Yabanje kubumbira ibiryo ku ruhande ubundi ashyiramo urumogi hagati. Arangije ahungira mu Rwanda, baramubaza bati nini. Avuga yubitse amaso ngo ni banki. Ngo ni banki. Ngo ni banki. Nawe ubona byamuteye isoni. Urabona uko Kisekedi yanga kuva ku izima nta gisirikare afite. Ntacyo rega wa mugani wa Trump ntacyo. Usibye na Trump umuntu ahisanye imbwira ati muri iyi nkuru ati mwibuke na Makoro ko yavuze ngo
nta gisirikare mufite, igisirikare kidashoboye kurinda imipaka yanyu. niko bimeze. Arangije bari bamujombye urutoki mu itama. Iryo jambo baryanga kubi, banga kumva ijambo rivuga ko badashoboye. Kavimvira rero iraye ku muriro. Kavimvira iraye ku muriro, biriya biracurike. Ibi biragaragaza ko Uvira iraye itiriwe. Uvira ntabwo iriho. Uvira ntabwo iriho. Isaha n'isaha twakumva ngo ibaye Tombe. Baraka ntabwo iriho. Kandi Baraka nayo iri mu hantu hakenewe cyane, iri kuri kiriya kiyaga, ariko urenze Uvira ugenda Fizi. Yego. Urumva rero ko naho hashobora gufatwa umwanya wose. Ariko Uvira rwose bitewe n'umura mwami w'i Burundi, ko ejo bundi yavuze ko ari umwami. Rero ngo ni umwami w'Abarundi. Bitewe n'uriya mwami w'Abarundi biratuma Uvira ikenerwa cyane, kugira ngo turebe ukuntu umwami w'Abarundi azaza guhura n'umwami azabona n'abaturanyi bashya. N'abaturanyi bashya babanje kumvana mu mitsi. Bamugendesheje, bamusitaje, batumye asitara udutsinsino. Ntabwo nyibukije ubuze gusitara, nyibutsa kera bajyaga batubwira ngo umuntu asitara kuko amano atabona, yashyiraho urumuri ngo arimo aramurikira ngo atazongera gusitara. Uriya mugabo rero nawe yaragenze umushakamba kuva ruguru iriya wiruka, none amasasu akaba asigaye avugira munsi y'urugo rwe. Usibye n'amasasu asigaranye abantu mbarwa, abasirikare mbarwa cyane. Yabwiye imbonerakure zose ngo zijye mu myitozo. Birumvikana. Iyi Uvira se, yego, isigire ki umuntu uri gukurikirana amakuru, cyane ko abantu hirya no hino bavuga bati Uvira Uvira Uvira, ibasigire iyihe mesaje? Aya masaha y'ijoro aje akurikira ya ntambwe iminsi 3. Mbere na mbere Uvira abantu bivana n'ikintu cyawe kihute, kuko Goma buriya yabaye isomo ryiza rishobora kwereka abantu ko Uvira ishobora gufatwa uko byagenda kose. Ariko uhura n'abantu kuko baba bazi kuza amakuru, Uvira ntirafatwa. Hari n'umuntu mu kanya umbwira ati Uvira irafashwe, ngenda museka. Kandi abimbwiye ndimo numva aya masasu. Yego. Uvira irafashwe. Uvira se ifashwe nande? Ngo AFCM 23 irayifashe. Ntabwo ifashe waba wihuse, ntabwo irafatwa, ahubwo nuko hariya muri iriya misozi hari henshi havugira amasasu cyane, bitewe n'impamvu zitandukanye. Umuntu ariko dutandukanye ataremye. Birumvikana. Kimpakanya mbwira ko Uvira ari ifashwe. Umubwira ntoya ntabwo Uvira ifashwe. Niyumva iyi ikiganiro araza gusobanukirwa. Yego. Cyatumye rwambikana. Gusa wenda ubundi butumwa bujyanye na Uvira abantu bibaza cyane, bajye babanza barebe iherereye he, bimeze bite, abarwana na FARDC bahagaze he. Icyo kintu cyonyine kikwereka ibikurikiraho. Byaba bimeze nko gusoma urwandiko rwose tubibona. Yego. Kuko niba ubona hasigaye umukika w'amazi gusa w'ikiyaga, ahandi ukabona ni mu misozi. Yego.
ukabona ingabo za AFC M23 twirwaneho barahari. Icyo biba bigaragaza, icyo biba bicura ni uko jewe umu FARDC uri hariya n'undi musirikare uri hariya ukorana na Kinshasa akaba ari muri Uvira, jewe mufata nk'umwiyahuzi. Mufata nk'umwiyahuzi. We nta nubwo bishobora kuba nka bariya bigoma bahungiye mu birunga, kuko we inzira yaba afite imwe gusa niyo mu mazi. Erega buriya Yego. niba barimo kurwanira Kavimvira, Yego. biriya bintu bisobanuye ibintu byinshi. Yego. Kavimvira niyo nzira yonyine basigaranye ishobora kuba icyuho y'ubutaka ihuza y'ubutaka. Kavimvira uyifate nk'uko wabivuze kare, yaba nka ziriya duwane zombi ya Corniche na duwane yo mu Birere. Ukuvuga ufashe nk'umuntu wa Goma ukamufungira inzira iza mu Rwanda ugahuza n'amazi, epfo mu Isake hafunze, ruguru ku Birunga hose hafunze, hafunguye ku mazi gusa. Ubu abo bantu batuye hariya bazagenda ese buri rugo rufite ubwato kugira ngo abo bantu bazahave? Bishoboka. noneho tutarebye abantu, kuko M23 ifite strategy yo gufata ahantu abaturage badahunze. Ariko umusirikare arahunga nk'uko byagenze Rubaye. Umusirikare wa FARDC nahunga azaba ahungira mu Burundi, hariya we bizaba bimworoheye. Umurundi we azaba ataha. Niyo bitandukaniye n'iby'Igoma. Iby'Igoma ntabwo bari kuza mu Rwanda, ntabwo byaborohera, kuko M23 itera Goma yamanutse kuri kariya kantu kuko mu rugabano hagati ya Kongo. Yari yanabasigiye inzira yo gutaha, yo kuguza yo gusohokera cyangwa guhungira mu Rwanda, ariko barabyanze. Yego. Ahubwo baraharasa. Barabyanze, nyuma bahazanwa n'isoni. Igihari rero hariya hepfo. Yego. Uko mbibona. Yego. FARDC iza kuba ariyo nzira yonyine baba basigaranye, ikaba ariyo irimo kuberamo intambara. Yego. Nuko iriya nzira dushobora kuzumva bayibambuye. Iriya nzira bashobora kuyibambura ikarushaho kubashyira ku gitutu. Bo ubwabo bayirwaniramo kuko badashaka ko bamwe bataha. Yego. Kugira ngo batazagerayo ejo bundi bakabihinduka bakababuza no guhungirayo. Yego. Mu rwego rwo kwirinda ibibazo n'umwami mushya uzaba uje kuhayobora. Yego. Ariko nanone mu mayeri y'intare. Yego. Zishobora kujya hariya zikahafata, ubundi zigakubitira hamwe, zikabaha amasaha 24 yo kumanika amaboko. Shakamba hariya bahakubise, ahubwo genda ubonamo ibintu byiza, kuko na rwa rujya n'uruza rwa FDLR n'iki banyuraga hariya bakinjira mu ishyamba rya Rukoko bakagira bate, biriya byose byarangira. Ni n'uburyo bwiza bwo kugira ngo yego, ntabwo M23 yizeye ko izi Wazalendo na FARDC zihungiye Burundi zakwamburwa intwaro. Ntabwo, ahubwo zinabateza n'umutekano muke. Nibyo nashaka kongeraho ko nizihunga n'intwaro ntizizamburwe, zigeze Burundi n'ubundi zihagarara Burundi zirase M23 Kavimvira no muri Uvira yose. Aha rero ni kimwe mu bintu bishobora gutuma M23 ivuga iti reka Kavimvira tuyifate, ubundi umwanzi tumuhe amasaha yo kumanika amaboko, ubundi ayamanike.
ni nacyo kibyihishe. mbese mushakamba twitegese hariya naho ko tuzahabona urugendo rw'ikimwaro. Nibigenda gutyo yego umurundi uzaba uri hariya azataha muri urwo rugendo, ariko ashobora kwihisha akagenda n'ubwato. yewe ubwato se buzaba bugikora nubwo baherutse kugendamo bararuhamye kandi nta mbunda nta sasu ryari ribari inyuma. ubwo rambwira ngo ubundi bwo byazagenda gute noneho bazi neza ko n'inyuma yabo nta mwene wabo hari ikibazo. ngayo nguko ntabwo borohera abarundi n'abazarendo na FARDC. yego wanasoza amakuru yacu rero. dusoze mushakamba. ndagushimiye cyane. urakoze cyane. turabashimiye rero bakunzi bacu mudahwema kudukurikira, tubifurije ijoro rihire, murare neza. ikindi ntimwibagirwe gukanda subscribe abatarayikanda, mukande share kugira ngo amakuru yacu muyasangize inshuti zanyu, mukande like kugira ngo bitugaragarire ko mwayakunze, ariko nanone munatwandikire dushyikirize ibitekerezo, ibyifuzo n'inyunganizi zanyu mubinyujije ahanditse comments kugira ngo bidufashe kurushaho kunoza ibyo tubakorera. murakoze cyane, muraraharyana, mwari kumwe na Sentama.